Oke baik Leo, lagu berikutnya. Oke Kak. Kali ini Lagu apa iki? ini sangat mendalam ini artinya ini loh. Asik. Iya. Kalau orang lagi berpacaran kan, Asik. unang marsak koina, unang arsaki rohaki. Iya. Ini laguon. Berarti buru wede hunon Tuhan let. Boy, Pas boyan. Oke. Judul lagu neon unang arsaki yau. Oh, oke. Iya. Mainkan dulu sian cis. Iya. Dari mana kunci? Cis. Oke. Oke, mainkan Leo. Oke, gaskeun. Gasken. Unang say di bahay ko sugoni rohaki unang tabayar sakna di rohaki dongani mawito sianias di rohami itu rahasia hola ko naman nahu perbagahasian na mga tusiyahan na di rohaki ay hodo bulani ay hodo bitangi diaw naman unang say di doko ko sirang tuaw molotik kimar badai au tuo doko ma na holong doro abi asa tapa umur hi dahasia asa seorang rohaki Seseorang rohaki. Ini lagu ini. Unang saya terbayar sak. Oh, mga kalian di hunok juga bang. Iya bang. Iya. Kalau saya bang marsak bang. Kalau tuh kadang naik manawe rade doan majalo. hola ko naman nahu perbagahasian na mga tusiyahan na di rohaki ay hodo bulani ay hodo bitangi diaw naman odangya unang say di doko ko sirang tuaw molotik kimar badai au tuo doko ma na holong doro abi asa tapa umur hi dahasia asa seorang rohaki asa seorang rohaki Mau lihat Yeay. Horas. Jingar kali ah. Semoga terhibur.